yes, reka mbifurize kugubwa neza, reka mbifurize umunsi mwiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Waruziki Iwacu TV. Birumvikana neza cyane twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi neza ku mirongo y'imere ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bakubitwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi igisirikare cya FARDC, abawazarendo, ingabo z'abarundi FDNB, abacanshuro b'aba Blancota, abangaba bakomeje kugenda bagusekurira umutwe w'inyeshyamba za M23 ku buryo buteye ubwoba. Nimunyemerere mbabwire ko amakuru yacu turi buyahere ahantu hitwa muri Rubaya. Iyi Rubaya yabaye isibaniro ry'intambara hagati y'aba barwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Wakwibaza uti muri Rubaya bimeze bite? Reka nze nkuvire imuzi n'umuzingo y'uburyo ahangaha muri Rubaya bihagaze, ariko kandi turava ahangaha muri Rubaya duhita twikubita kuri Airport de Kavumu. Murabizi neza Airport de Kavumu hayobowe n'abarwanyi b'abawazarendo n'igisirikare cya FARDC, muri make hayobowe n'ingabo za leta. Ariko se ukomeje kugenda wibaza ngo kuri Airport de Kavumu bimeze bite? Kuri Airport de Kavumu reka nze nkubwire ibyaho ubyo ukuntu umutwe wa M23 ukomeje kugenda uraswaho ku buryo buteye ubwoba, mu gihe ukomeje kugenda ushaka kwigarurira iyi Airport de Kavumu. Aya makuru ndakubwira ku buryo burambuye. Nako ku kijyanye n'ingabo z'abarundi ziherereye ahantu hitwa Uviraho, zikomeje kugenda zitanga isomo ry'intambara abarwanyi b'igisirikare cya M23 ngo barashaka kwigarurira iyi Uvira uko byakagenda kose, ariko kandi ingabo z'abarundi ziravuga ko bitakunda, ariko kandi ziravuga ko bitakunda zoherereza imvura y'amasasu uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Aya makuru nayo ndayakubwira ku buryo burambuye. Uwo bita Ndayishimiye Evariste guturuka mu gihugu cy'u Burundi yongeye kuvuga byinshi agiye gukorera uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye, ariko tutaragaruka ku buryo burambuye ngufitiye itangazo. Hari abantu bakomeje kugenda banyandikira ngo nimbahereze groupe, nimbashyire muri groupe, ariko reka nkubwire ngo nafunguye groupe nshya ya Waruziki Iwacu TV. Ngaha naho muzajya mubasha kubonera amakuru menshi cyane. Hari abantu baba bakomeje kugenda bambaza video zo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahangaha niho muzajya mukura izi video, kubera ko murabizi kuzitangaza hano YouTube igenda ishyiraho ibintu by'amakopyright ikagenda ndetse inabihanira cyane, kubera ko ntabwo yemera biriya bintu by'amaraso mu mavideo umuntu agomba kwa uploadinga kuri YouTube. Niyo mpamvu rero nabafunguriye groupe, nkaba nanabapiningiye linki ahangaha muri comment kugira ngo mugende mukore kuri iyo linki, igende ibagerane neza muri groupe ya WhatsApp. Ahangaha muzajya muhasanga byose, ibiganiro nyuma y'amakuru ahangaha, ariko kandi muhasange amafoto, muhasange na video muba mukomeje kugenda mumbaza zo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ikindi mukore subscribe, mukomantinge, murayikinge ndetse munasharinge kugira ngo amakuru yacu ajya akomeza kugenda abageraho 5 kuri 5. Amakuru yacu reka tuyahere ahantu hitwa muri Rubaya. Muri Rubaya, iyi Rubaya rwose ntakubeshye ikomeje kugenda iba isibaniro hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ukibaza uti ubundi neza muri iyi Rubaya byifashe bite? Rubaya situation M23 irimo imezite? Ese Rubaya situation igisirikare cya FARDC irimo kimeze gite? Reka nkubwire situation abarwanyi ba M23 barimo bakomeje kugenda bapfusha benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bakomeje kugenda bapfusha benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ahangaha neza muri centre ya Rubaya niho ibintu bikomeje kugenda bibera, kubera ko abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bambuye iyi centre ya Rubaya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse ziranahunga zijya ahitwa Mushaki, ariko zongera gutegura ibitero ngo bigomba kongera kwibasira iyi centre ya Rubaya bakayikuramo aba
abarwanyi b'igisirikare cya FARDC. Birumvikana neza cyane aba bawazarendo, izi ngabo z'u Burundi, iyi FARDC agace bamaze kukwambura biragoye kuba wagasubirana muri iyi minsi, kubera ko baratangaza ko bashaka gukura uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ziva zikagera. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri Airport de Kavumu. Airport de Kavumu hari abantu bakomeje kugenda bambaza bati ariko kuri Airport de Kavumu VIP bimeze bite? Reka nkubwire ko ahangaha kuri Airport de Kavumu abarwanyi b'igisirikare cya M23 bakomeje kugenda bahabwa impfunya y'amasasu ku buryo bukomeye cyane, bakomeje kugenda birukanka amasigamana. Ariko kandi nubwo bakomeje kugenda birukanka amasigamana, bakomeje kugenda ntibajye kure, ahubwo bakongera kuvuga ko bashaka kwigarurira iki kibuga cy'indege cya Airport de Kavumu. Ndagira ngo nkubwize ukuri ko abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bakomeje kugenda bakora ibikorwa biremereye ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza uti mu by'ukuri ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane nk'ahangaha kuri Airport de Kavumu hari gukorerwa ibiki? Ubundi reka nkubwire ni ahangaha kuri Airport de Kavumu abarwanyi b'abawazarendo bakimara kuhasigarana bakoze buri kimwe cyose kugira ngo batange ihumure ku baturage baba begeranye n'iki kibuga cy'indege cya Airport de Kavumu, ndetse banagerageza no gukoresha inama nyinshi cyane ahangaha muri Airport de Kavumu. Noneho ndagira ngo nkubwire ni amakuru ya Airport de Kavumu reka tuyaveho, ahubwo twigerere ku makuru y'ahantu hitwa Uvira. Ahantu hitwa Uvira ibintu byakomeje kugenda bicikana abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23, aho abarwanyi b'igisirikare cy'abarundi FDNB bobo ubwabo bitangariza ko nta kintu gishobora kuba ngo babone cyangwa inyeshyamba z'umutwe wa M23 zongere kuba zakwisanzura ahangaha muri iyi Uvira, usibye ko n'ubundi zitigize zihafata mu bice abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bayoboye. Ntabwo Uvira irimo kubera ko abarwanyi b'igisirikare cya FARDC cyangwa se cy'abarundi ntabwo kigize kibahereza umwanya wo kuba bayobora iyi Uvira. Nyibinyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbaze nkubwire ko ari mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kugenda harambarara imirambo myinshi cyane y'abarwanyi b'igisirikare cya M23, ariko kandi nkubwire ko ari igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda cyataka bikomeye cyane abarwanyi barwana ku ruhande rw'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Dore ingingo amakuru yacu ari buze kugenda ayibandaho. Ndaza kukujyana muri teritwari ya Masisi ahangaha muri Rubaya, nkubwire ko hari igitero karahabutaka, igitero simusiga, igitero kandi rukokoma cyaraye kibasiye abarwanyi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, ariko kandi kigasiga gihitanye benshi. Aya makuru ndayakubwira ku buryo burambuye, ariko kandi nituva ahangaha muri iyi Rubaya muraza kunyemerera twigerere ahantu hitwa Rumangabo. Aha Rumangabo karaye hagabwe igitero naho, ariko cyasize abarwanyi b'igisirikare cya M23 bahahamutse ku buryo bukomeye cyane. Usibye no guhahamuka cyaguyemo ingabo nyinshi z'umutwe wa M23. Aya makuru nayo ndayakubwira ku buryo burambuye. Muraza kunyemerera twinjire mu mutwe w'inyeshyamba za M23 indani, nkubwire ko abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kugenda biruka amasigamana abahunga. Aya makuru nayo ndayakubwira ku buryo burambuye. Uwitwa General Sultani Makenga yahunze ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese warubizi? Aya makuru ndayakubwira nkubwira ese uyu General Sultani Makenga yahunganye nabande, dore ko amakuru nkura ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amamiriza ko uyu mugabo atagiye wenyine. Aya nayo ndayakubwira ku buryo burambuye. Reka amakuru yacu tuyagarukaho ku buryo burambuye, yaba yo mbabwiye mu buryo bw'incamake ndetse nayo ntababwiye turagarukaho ku buryo burambuye, ariko ndabanza mbasabe gukora subscribe, mu commenting, mu liking ndetse munasharinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda bageraho gatanu kuri gatanu.
amakuru yacu reka tuyahere ahantu bita muri Rubaya. Ahangaha muri Rubaya harayihagabwe igitero karahabutaka, harayihagabwe igitero simusiga, ariko kandi kigabwabwa ku barwanyi b'igisirikare cy'umutwe wa M23. Birumvikana neza ubwo cyari kigabwe n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ukomeje kugenda wibaza uti rero iki gitero cyagabwe he, cyagabwe giturutse hehe? Murabizi neza santere ya Rubaya yo yamaze gufatwa n'abarwanyi b'abawazarendo, ingabo za FARDC ndetse n'igisirikare cy'abarundi FDNB n'abacanshuro bakomeje kugenda bafasha igisirikare cya FARDC kurwana urugamba rw'ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gitero rero, ariko nimvuga igitero nyabuna wumva igitero kiremereye, cyari igitero kiremereye cyane cyagabwe ahangaha n'ubundi muri iyi Rubaya, giturutse muri santere ya Rubaya kibasira abarwanyi b'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, aho barimo biyegeranya mu nkengero z'ahangaha nyine muri iyi santere ya Rubaya. Ukibaza utese ahangaha muri iyi santere ya Rubaya ubundi neza neza ho bimeze bite? Ubundi iki gisirikare cya FARDC ho mu by'ukuri kirahafite ibi ngibi narabibabwiye, ndongera ndababwira nti igisirikare cya FARDC gifite iyi Rubaya, ndetse nuko abarwanyi b'igisirikare cya M23 batagiye ngo baheze, bakomeje kuza batera ibitero. Ubundi igisirikare cya FARDC cyari cyamaze gutangaza ko kirukanye uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 muri Rubaya yose. Reka tugaruke tuve ahangaha muri Rubaya n'ubundi tukiri muri Masisi, tuze ahantu hitwa Imweso. Nkubwire ko muri Mweso naho abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bakomeje kugenda bari kuroza ku buryo bukomeye cyane, barasa kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ahitwa Mushaki niho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zihunga zitsindagira ku buryo bukomeye cyane. Amakuru yacu reka tuyakomereze ahantu hitwa Rumangabo. Ahantu hitwa Rumangabo naho ni hafi cyane n'iyi Masisi, ariko noneho nkubwire ni abarwanyi b'umutwe wa M23 naho baraye bahaguye ku buryo bukomeye cyane, aho igisirikare cya FARDC cyabagabyeho igitero, ariko kandi naho cyari igitero kiremereye cyane. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bagerageza kwirwanaho, ariko n'ubundi birangira bibaye iby'ubusa, n'ubundi benshi muri bo birangira bahasize ubuzima. Ahangaha muri Rumangabo naho ndagira ngo ubwire ko hari kubera imirwano iremereye cyane, imirwano y'akasamutwe. Uwitwa General Pacifique Masunzu w'igisirikare cya FARDC akomeje kugenda agaba ibitero ahangaha Rumangabo, ahantu hitwa Rubaya ndetse no muri teritwari ya Masisi yose muri rusange. Uyu mugabo nta kanya akomeje kugenda ahereza uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ahangaha muri ibi bice akomeje kugenda azihuraguriramo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru y'ahangaha reka nyaveho, ahubwo nimunyemerere babwire uburyo abarwanyi b'iki gisirikare cy'umutwe wa M23 bakuru batangiye guhunga. Ubundi byahereye mu basirikare bato ahantu hitwa Ibunagana, bakomeza kugenda biyambukira mu gihugu cya Uganda bambuka none ubu rero ntabwo bikiri mu basirikare bato, ntabwo aribo bari kujoyininga abarwanyi b'igisirikare cya FARDC, ahubwo aba basirikare bato basimbuwe n'abasirikare b'ibikomerezwa ahangaha mu gisirikare cya M23. Uwitwa General Sultani Makenga, uwitwa Colonel Bahati, aba bagabo ku munsi w'ejo byari byatangajwe ko banaguye mu bitero by'igisirikare cya FARDC, ariko biza kugenda birangira bisanzwe aya makuru atari yo ku bantu bayatohoje neza. Nanjye narabibatangarije mbabwira ko
ko atari byo. Aba bagabo rero bamaze kuba bahunga ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abangaba biravugwa ko bamaze kugera mu gihugu cya Uganda mu buhungiro, ariko kandi ukomeje kugenda wibaza utese ubundi mu nyeshyamba z'umutwe wa M23 ho byifashe bite, ese ibihagaze bite? Ndagira ngo mbikubwireho gatoya. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziri ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uhereye ku musirikare muto ukagera ku musirikare mukuru. Abangaba bakomeje kugenda bajya mu bwoba bukomeye cyane bw'igisirikare cya FARDC, kubera ko gikomeje kugenda kibakorera byinshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abayobozi b'umutwe wa M23 bo bakomeje kugenda batitira aba ba Bertrand Bisimwa, abagabo bita ba Corneille Nanga, abo bita ba Lawrence Kanyuka n'abandi benshi ntakubwiye. Aba ni ukubera ko ari bo bikomerezwa bikomeye cyane ahangaha mu gisirikare cya M23, ariko ndagira nkubwire ko abangaba bakomeje kugenda bagira ubwoba bukomeye cyane. Nta kindi bakomeje kugenda babugirira n'aba barwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Abangaba bararuciye bararumira. Nta kintu na kimwe bagitangaza kuri izi ngabo zirwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi mu minsi yashize niho bagira ngo bakoze akantu bagahita batangaza, bakora kandi bagatangaza, ariko ubu rwose niba imbuga nkoranyambaga bakizifite nta wabimenya, kubera ko bari kugenda bacogora ku mirongo y'imbere ku rugamba, ari nako dukomeza kugenda tubabura, bakomeza kugenda bakendera kabisa. Reka nikubite Igoma mbibabwireho gakeya. Igoma ho ni ibitero bikomeje kugenda byibasira abarwanyi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Naho i Bukavu ho abarwanyi b'igisirikare cya FARDC barikomanga mu gatuza ku buryo bukomeye cyane. Ubwo naba wazarendo, dore ko ari bo bayoboye uyu mujyi wa Bukavu kugeza aka kanya, nabo bakomeje kugenda bikomanga mu gatuza bavuga ko birukanye uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ahangaha muri uyu mujyi wa Bukavu. Ahangaha mu mujyi wa Bukavu ndongera kukwibutsa ko hayobowe n'ingabo z'abawazarendo, ariko kandi hakaba hayobowe n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, harimo abarundi, harimo aba Blankwater, ariko kandi harimo n'abandi bagabo b'umutwe wa FDLR, nibo bakomeje kugenda barwana ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho rero reka nkwibutse iki kintu, hari abantu bakomeje kugenda bambwira ngo nimbashyire muri groupe, dushyire muri groupe ya Waruziki Iwacu TV. Reka nkubwire nti rero iyi groupe ya Waruziki Iwacu TV namaze kuba nayifungura, ariko ndakwibutsa ko hasi muri comment mba napininzemo link ishobora kukujyana ikakugeza neza muri groupe ya WhatsApp ya Waruziki Iwacu TV. Iyi WhatsApp nta bindi bizajya bivugirwamo. Nyuma y'amakuru tuzajya tugenda tuganire, mbereke, mbahereze amavideo yo ku mirongo y'imbere ku rugamba, mbahereze amafoto ndetse n'ibindi byinshi mwaba mukeneye kumbaza, mwabimbariza muri iyi groupe ya Waruziki Iwacu TV. Mugende rero mukomeze kugenda mujoyininga muri benshi kugira ngo aya makuru ajye agenda abageraho 5 kuri 5.